Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Pagkasalita ni Ampi nga napuluan, panagkupas. Dear Manong Nemi, schedule ko day tangal daw gaboto open market Manong Nemi, napanak na gitsanda. Gimata nga kalagitay kurang nga kasapulan iti kusina Manong Nemi, pambarak mo na gumatang iti mabanag iti grocery Manong Nemi tapno sa diak nga groceria. Abit-bitag ti basket nga Y. Susarik no ha no makitsandaak. Iti basket nga Y, narami iti Y. Sa balay ng bangmat Manong Nemi na tayo supot nga basket abot-abot Manong Nemi. Kabit-bit-bitag. Ili tadamang paguni kaniya. Ampi, babae nga napintas. Sika na Ampi, di ba? Amparo, anat pilyam di balasan ka? Arizabal. Ilat nga nilakay mo. Alonso. Amparo Alonso. Mrs. Amparo Alonso, Ampi, di ba? Sika? Siyak. Sino ka di ma'am? Nagkasadar talay batch na iti high school. Batch na iti high school. Kahit mo sawan, nagkasadar ta? Kauwan. Wanang nakabubing nga kabipitas na langam. Di na pulos malasin? Ako pulos ti adati ay IDM no siya sinua? Gigi? Yeah! Siyak ni Gigi. Siyak ini kakon-contest mo kapintasan di eskwela tayo. Sika ini kabipintasan. Sumarsarunuak lang. Ngamita, namin pinsan mo nga nagkupas nila nga, my friend, my batchmate. Sika ini apalak ti pintas na. Nga sila di agkupas, ti pintas mo. Di ba? Sikat Miss High School idi. Hindi contest na, di ba? Siya lahat first runner-up kat sikat Queen. Apalak ti pintas mo. Dahil di agkupas ita. Kami kasalangam. Pasensya kan. Gigi. Anong ti sekreto? Mami kastat langam. Kastat langam idi. Sekreto nga ron. Ape ko mga ibagag kang sekreto. Ay, naggrocerya ka? Pinaggrocerya na katulong ko. Yor-oray ko lang. And then, mapang kami di parking. Pag-parking ang tilugan, nag-oray man sa dyan at driver ko. Pak ng kagayam. Siyempre, inaramat ko't pintas ko Tapos na makaasawak, bambalin na. Kasi ka nga Sino nagbaling asawa? Hanggang nagturpos sa college? Haan? Ay, sus. Kasi ka? Of course, nagturpo sa
Masakit ang executive. Kinam kadlaing tibiyagan niya. Si kaidi nga apalak ti kinapindas mo, kakon-kontes ko iti beauty pageant. Si kalatat mangab-abak. Kasi itan tilangam. Oh my God. Kas taon naman din panagkupas ti pindas mo. Kabaliktad eh. Sige, ti pulos at kupas. Sige, ikamakam ko na ito tsinanda anak para pangaldaw. Nanganap tilugan mo. Nagtrisikela ka. Sino naman din asawa? Ano ka biyagyo? Kasano biyagyo ta? Agtaltalong kam lang. Ay, sumit lang nga. Naksit kayo kataltalunan. Diyan mo manunay minumasaktanak kung saan. Diyan mo no lais na diya inaramid ni Gigi wano. Kamo? Dad kabayatan manunay mi ngagtatry ti tricycle nga nagluganak ang mangitulod sa jabalay. Arkilapay na ta siyempre. Ako matin ti jeep. Puro tricycle matin manong. Nga pagluganan. Kanalalisto mo ti tricycle. Aglugang kan. Itaray na kan. Iso na lang tanangina at arkilano ka. Kasi lang yung lahat manong name nga nag-flashback. Tako natin ito paset ti istorya kat flashback. Nagpeso nga nung name iti ko na ni Gigi. Siya idi ti kapipintasan dito di barangay mi. Nag-miss barangaya, nagkikon-kontesak iti beauty pageant, sagnan iti tunggal barangay ket adda kandidata na. Agkukinak idi manong. Iti eskwela, iti barangay, iti syudad. Sunalaing ta. Idagbasak ko man ti college manong. Nanubyok mo tin Nicolas. Noon niya tedar ki Nicolas. Nicolas manong namikit imuno na nga nagraduar iti high school nganda kami. Bali duwa nga tawen tigid dyan. Duwa nga tawanen nga nagraduar Nicolas iti high school iti agraduarak mo tin. Paspasyaran na idin dito balay manong nami. Diyan mo. Noan niya timpakan kanyak Nicolas. Nicolas manong nami nga dinagraduarin iti high school saan nga nag-college. Ison tinangasikaso iti awat ni tatang na nga taltalon. Awat ni tatang na nga bangkag. Agmulat nateng no tiyempot panagraep agtalon agkapas. Agtaraken kadagitay dinguan. Diyan mo tayo no idi umay nakpasyaran manong nami nakaluslusayat nga ano na dyan? Nakaluslusayat manong naming kay Mito. Iti inyawat na kanya. Imbas ko mga flowers for you. Kay Mito for you. Ang muna ngamin nga paborito. Nang naroon na kadagitay ko datay violet. Kay Mito. Opo. Hindi iyawat na kanya manong naming. Ay sus. Thank you kulas. Nick. Gunak pa kindi na ta Nicolas tinagan na. Nick. Thank you, Nick. Kulas ko ng latan. Siyot na rawa. Wala nga addaitad mo kanya. Awagan ka ti Nick. Ngam no. Awan ti masalpo ko. Agdadata akulas. Mulak deta. Ubingak pa iti mulak deta kay Mito. Ada-adam yan nanti balay mi. Arot protas mi di balay. Anda kay Mito, ada mangga, ada atis, ada chiko, ada bokado. Jebangkang, ada kalamansi. Ado, papaya. Paamtaan dumalom na di mulak nga bungat papayak. Hintay ko pa ikan ka. Mahilig idi manunaming agregalo kanyak iti pulutas. Hilig kumot amin manunami dikiti it-itad na. Aging gangadyak na pupuutang inaklon ko ni Kulas. Iti kuhan manong nami, idagayan-ayat kamin inawis nak iti balayda. Impakita na manong nami nagiti mula na iti bangkag. Adamat abong-abong sadyay manong. Kat iti abong-abong sadyay kaming asimbrek, sadyay kami nga nagmerienda.
sa balimaten ti obra na manong nagalisto. Nepaay ko idi ti amin ko manong nemi ki Nicolas iti uneg ti kalapaw nga adateng nga timula nagbulaan na tinateng nga nang lawlaw ka dagiti timula prutas. Tiyak amo ngamin. Tagas lama maayatanak mo na iti napintas nga lugar, napintas nga nature. Na presko nga angin, makitam na kita'y naglalapsat nga mula nga nateng, dagiti muyong, ayan ti muyong, dagiti fruit bearing trees, baliktad sa, trees bearing fruit, tama, fruit bearing trees. Yan, kaslad da kami iti paraiso kaninik Nicolas. So nga saan ko napupuutan manong, nganited ko ti amin ko kenkuana. Nakagasgasat ka kulas ko nakidi. Uwan talaga nagasatak. Ti kapipintasan nga balasang ti barangay tayo. Ti nag-beauty queen iti siyudad tayo. Nanobyak, naalak pa yan ti amin na. Siya kon ti kararagsakan nga tao di tulubong. Nagsangit ak idi manong. Kasto ka dito pagtungpalan ti pintas ko. Agpailain ti kas ken Nicolas. Nga nagpaiso nga iti taltalon. Awag dakit agat pitak. Nicolas nga umat kabuyaan na ti kunak. Ngamda dyan lang managregalo na karagiti prutas. Nicolas manong nemi nga nalamiis ti ima nga agmula. Nicolas nga nagpintas ti ayan na gabota adda kalapaw ti tenga di kiti ayan minuyungan ken kanatengan. Napya kumamat to sa anak ka nagsikog. Kaya di masikog akong manong nemi di kiti naganak. Siyempre, ipaasawa dan ati anak da nga no sisinot nakasikog ken kuana. Simple lang iti kasarmi idi manong. Nagasawa kam lang iti West. Gagangay la padaya. Kung kunangar di iti kabaranggayan mi ket. Hala, sinayang mo ti pintas mo ampi. Api nga nilaeng kulas. Nicolas gagdala ata iti nagtungpalam. Snapi ako, naggraduar ka kumamit ti college. Ket ti pintas mo, adda ka kumamit iti opisina. Agbaling nga manager. Nga dekutse ka kuma. Nga man niya dato nga nagtungpalam. Siyempre, agasawa kan, adda asawa mo. Hamon nga may tuloy pati pa nagbasa. Agbaling ka nga pangganakan, nga ina. Tano may pas ngayon mo na sikug mo, sigurado adan tumanen. Panakpakan na kan tumanen ni Nicolas. Adan tumanen, agpitik na sa klot mo. Awamad ka di ti panagbabawik manong nemi nga Nicolas ti asawak. Agsipod ta muna unay, nagaget, gaputa di kita produkto na, nag-harvest kami, manong nemi, alakit ado iti mailako, umay agangkat, di kita komersyante, no kasta nga panagbuburas iti tarong, panagbuburas iti kamatis, sili, okra, sitaw, utong nga taba, kabatiti, tabungaw, karabasa, amin, bahay kubo manong. Dagiti komersyanten, naglaklako dito tiyandaan, manong nemi ti umay. Dumano rin, tapno, ang katenda na kiti harvestin mi nga bunga ti mula. Ket no tempo iti raep, manong nemi, pati siya, mabanak agsek ka, mabanak agraep. Kung kunada nga rod ket, ay, mapardi ta beauty, ampi, di ka ko mag long sleeve. Pumugot ka na. Basalsalin, nakalong slipak. Anak ko na makakuti. Kunak siyempre. Hindi pa lang balasita nga, kita amukon tag-agsak ka, amukon tag-raap. Siya, inutyampot pa nagbabalatong, mapanag agburas manong nemi, nakasyurta, hoy, pantalong ka, mabudwang ka. Kunada ba, amon,
Ag long sleeve ka, ag jacket ka. Bamon. Ag kalungong kat na pagkerti payab-yab na tapno hanga mainit ang tarupam. Bamon. Mas la hanak ko na yung makakote no kasta ti arwatek ko na. Anadda nga na paragsitak no kasta nga astoy. Gangilat arwatek. Nga awan ti sabali nga makasapar kanya. Babae manong name iti naon ng anak mi ni Jingjing. Wen, gaputan na pintasak, akit imalamat ani Jingjing. Iniubing palagat cute nga nakapimpintas. Kaya lang, talo nga lalaki di kiti si Marno nga anak ko manong. Nga imala damat akin ni Kulas latabot nga agdadatar kiti lalaki. Upaten ti anak ko manong nemi. Siya ako na mismo, tinangibaga kini Kulas, kalpasan na ti maikapat, agpalahigat agtun Kulas. Una, no pa'y kaya ta, oray sa nga pulo, sa nga dosena. Nagkagatag ngagmula, agtalon, agtarakin ti dingwen. Nga iti dayta manong nami nga panagkita mi kini Gigi, fourth year high schoolan ni Jingjing. Kat manong natawen, manong nemi. Ngem tilangak, kat nabakbaket ngem Diyos to nga tawin ko. Nabaybayak? Saan kong inistimar? No kumata nagtung palak, kadag iti bilin, pamalagad da idi, nga ag-short, agpantalunak, no mapanak agburas ti balatong, na-maintain ko matilinis ken kutis ko, ti legs ko. Hawan ko madigiti na budo-budo. No nagtungpalak ko mamanong naming nga, agkalungo nga ti nalawat paypay na no malunyungan ti rupak. No nagtungpalak ko maidi manong naming nga, nakalong slibak no mapanak ti taltalon. Saan ko mga saan ko mga naksep ti kutis ko. Sa bagay manong naming, babalawak matibagi. Ape namin nga sangko nga tinagiben, tilapsat ko. No, tinagiben ko kuma, baka nalaplapsatak yun ni Gigi. Baka itikas na nga tawan na fourth year high school ni Jingjing, baka mananganak lang. Ngayon nagkabay kam kini Jingjing, kasla natay lula. Ada pala nahanang ko manong, nalapsat mi nahanang ko atay sotiya. Imalak nga rod. Bakit? Nalapsat bakit? Madlang mo na tamat manong nami or kung kumbutin di bakit? Ay, nalapsat dato idi agkabanwag. Kasta ni nanang. Kastamat siguro kanya. Nalapsat dato idi So na lang tinabaybay, nalapsat na. Alis to nga nagkupas. Mabali na ako na yun dati kasta. Diyan napuputan manong nami nakadano na kung dito'y balay at damat ni Kulas sang-sangat na nga nagpo iti bangkag. Wala daw kan sakit nga si Mang Pet, bakit? Baliwang man tawag mo kanya, saan nga bakit? Dati man, uri datamo, bakit ko na? Bakit akla unay nga minang kat? Ita man pala nga agriri ka, awagan kat bakit? Kadyak mo agriri na, awagan nak tilakay. Talagamit nga lakay kan? Ito rin siya ka, bakit kan? Kahit nang sa bakit kan, asawa ka. Baliwang man, nangarti awag ko king ka. Ampi ko naman natan. Wala sanggat, hani. Papintasan tamamit. Tawag ta, hanga bakit, hanga lakay. Agor ka, napapaspasamag kang ka, itamang pa eh. Hawan, wala, tagluto ako. Daka di problema? Ha? Da problema? Hawan. Ako madigiti anak ta, naman aming nagbasa, di dududuat at timangan. Di mata magkamat lang ti paborito. Kuna, bagnet. Sulatan si datan. Tsapan mo, natsapan. Kidasar mo nga ron din namangantan. Kit natin na po ita. Kit. Damat na data pala ti bigat. Nabati ka kalaban. Bisiyan ako ni. Mangantan. Sige rad. Ang warad tangan. Pisit kat kamatis na bugungam ti sa pag-isawsawan ti bagnet. Namangantan roten. No malpasan.
Madlaw marong na imi Nicolas kasla pang masursurong pati panangan ko. At din sagmat mga problema mala. Sabi nga di mo ibaga. Honey. Kasta man lang, iro mo mala nata. Honey ha? Ha, lakay? Honey ko naman karot kanya, nga lakay. Sige, honey. Ay, amom ka din ni Gigi. Ako naman mo ka Gigi. Bats ko. Isut may sa idi nga kalablabang ko may panggap iti pinintasan. Hindi napakunda si Jay eskwela. Di high school kami. Siya tinag queen. Isuna. First runner up lang. Ori dito yung siyudad idi. Di piyesta. Ada piyesta idi na nagkalaban kami. Di per barangay. Naabak. Nag-first princess lang. Adi. Ito yun. Ngamit na nagkita kami. Kasi sampay ng kupas ti pintas na. Inoy-oyaw nakid din. Apa yung palubos mo at kasta. Nabakbakit talangam ng ta edad mo ko. Sayang. Siya kan tumat namin kulas. Tapos siya ti papasulan. Minsan basol mo eh. Tapay. Nasapa na nga pinuros. Mahilig ka kami tagpuros ti purtas ka. Sala nga kay mito, kada mangga, kada chesa, kada ado. Ano ba timasan? Datay ko, manalookan ti gatas, asukar. Abukado. Pati siyak pinuros mo. Dagiti duha mansanas ko. Minanso, minadata ti kalapaw, iti nga ti kanganatangam. Sapa nakit sinikugan nga nasapa. Nyapay nga ron. Malakip mo. Di damo nak. Iti unag ti kalapaw, ti nga ti katanangam. Kanatngam ko nang. Kanatngam. Nakagasgasat ka kulas. Kapipintasan nga babae dito'y barangay ken iti syudad. Natagikwam. Idin to takasanula ikastalaing tilangam. Tagunada, tikano pangit, kaadwan na kit makaasawat na pintas. Sana ba pangit ha? Hangga pangit, ngayon saan ka agwapo? Naswerte ak nga ron, hindi maasawa ka eh. Hindi mahalak ti amin mo. Nagpanglo ka. Naglinis ti kutis mo. Naasawa ka. Napututan ka ito'y 5. Uy, 4 lang. Ewan, 4 lang. May isa nga napintas ng babae nga inauna ni Jingjing. Ken talo nga gugwapo nga lalaki. Gugwapo nga lalaki. Kasla dala triplets ko na. Napay. Kahit kakaingas mo amin ida. Nagbabawi ka kadiyani. Nga siya tinasawam. Na may salay nga manalon. Nagbat ka diyang babawi. Hindi ba nakakita kini Gigi? Kasi la umapalak. Saan ka matikid din nga babalawan nga yung pinsan? Babalawak mo dila ti baki. No kumanta idi kat tinagiban ko ti pintas ko. Numapalak di tatalon, wanabangkag, nakaraberak, nakapantalunak, nakalungsliba, nakaabungotak. Tapos numaprotektaran ti kodis ko against init. No kumata, nagus-usara ka rin iti lotion, nga pangpakinis, nagus-usara kumakarig iti sabon nga mang-maintain ti pudaw. Sanak ba't namin nga nagbaling nga nahilig idi, kada iti bangbang no, lotion, kada makeup. Manibot iti nagkasama akon, pulbus lang nga gagangay, kastoy ko idi tarupak. Lipstick, jak pa gimatgatang, jak pa inagus-usar. Gabota, oras ang ko lipstickan ti bibig ko. Kasla da lipstick na. Natural, di ba?
Tingipan ko, nakadaldalos, nakapudpudaw, nakaururnos, aging gana ita. Ngem ti kudis ko ita, kumkumbatan. Mapasublik pa nga tatipintas ko. Hani, anak mo na. Takayat mo ka di apasublian. Nada ka tamang pasubli. Manin, gumatang ka na kita pagpapudaw, gumatang ka na kita pagpakinis, at pa-facial ka, mapagka ka na kita beautician. Ibagada nun, aramidem, nagsublit pintas mo. Iti ababaan pa na o, gastusam. Tsak pala bangko, tamagastusak. Tausa rin ito na kita nagtanong, college ta. Itlagayam. Anano saklat na ti kastoy. Nga mabalin mo met, nga tagibanin itahan, sweetheart, honey, agsabon kamot kada kita talaga nga sabon nga pangpapintas. Shampoo kamot nga main. Ano pagsam-shampoo maya? Na, silag mo't lahat at buko, rayawan shampoo. Ag-lotion kamot no kang amin, Pamon, kasot na kay Ruwamat. Diyak, kung mga amin nakit-kita na dyan na Gigi. Awang kumadig ito ka pampanunutak kita. Erase. No agbuyak man manong name iti TV, saan ko ang pansinin, ikas kaso no napintas nga lang nga di kita buy-buya. Uy, nagpintas na dyan, Jack kong kuna. Ngayon manipo din nagkita kami kini Gigi manong name, madlaw ko matin. Apo, nagpintas na ng artista. Mabuyak matin manong name, di kita commercial, iti TV nga pagpapintas, di kita lotion, kada dumabay ta, di kita pagpapudaw. Matangaksa, ako saraksa. Mapasublik pa nga ta, kung kunak no ka. E din to, manong name ita madlaw ni Gigi, uno ni Jingjing, kunak nga anak ko. Nanang, dahil takit. Pati awag mo kanyak, awag yu kada kami kini tatang yu. Tatang, nanang. Apa ito problema yo? Nang? Makalawis na tang madmadlaw ko na. Numanan, kinain nyo tila kayo ti Sarming. Dati nga di yu amut ayan ti Sarming. Di ba? Nadlaw ko na ita. Hindi ko hanggang sa Sarming. Ngamit makalawasin, no agdigos kayo, mabangay ti Sarming. Kabay-bayag kayo ti Sarming. Jakpahin makasublat. Apay nang, ano problema? Amom ka di. Ngay di kas taak keng ka, ti edad. Kat napintasak. Amo ka, gabutan napintasak nga anak yu. Siya di kami pintasan nga na kami. Nga kakaskolaan iti fourth year. Terjang na rod. Ang damat napintasak, nga pimpintasak. Abi nga di kayo magsari iti beauty pageant. Kayat. Abi di mo kayat. Diyan tag-make up. Siyempre, di kita magkisalsalip, make-upan na ka dyan. Siyak, diyan kayat. Kita yung ka din kat pulbos lang agagangay. Imala ka kanya anak. Kastak lang hindi. Mistake ko. Diyak tinagaban. Pintas ko. Nagalisto ka bimakit. No agabay ta, lula ko nam. Nilulam, nakit kita mo, una, magusgustak pa panaking kung ano no kwa, sumarong ka riti adda, magusgustak pa ng istorya na. Nilulam, anat lang anay ta. Katlula isunan, kurkurbet-beten, ngayon di pa nakita na pindas, idekas kang ka, di ba? Huwin, istorya naman, katis imalaam, imalakmat kang ka. Anak, di naktultulada na.
Hindi ka Diyosawan. Nasapak ngamin nga nag-asawa. Sagad, ada nubyo ko ni tatang mo, ada napasamak ka na kami, ada kang matidyan ko. So nga, saan ako nga nakapagturpos, nag-asawa ka nga din na oras. Nabaybay akmat din, ti kinapindas ko. Mapalang ti taltalo nga saan nga nakasweater. Mapalang ti taltalo nga saan nga nakapantalon. Sa ano, gagangay lang ang kalugong ko, di ka, siyempre, maksit ti rupak. MC ka, di naktutulada na. Naman pa'y sumalsalog ka mat ititaltalon, nakasta nga, kawan, nagrebak mat, aggapasak mat, o mayak mat makinating no katini, pagkiharbas tinating no, kaaduna, yung tagdagabin ng tipindas mo, nakapantalon ka, nakalong sleeve ka, agkalungang ka ti na lawat payab-yab na. MC idi anak, kaslawan ang yaman na. Idi ada asawa ko na. Nangaroon di ada anak ko. Takayon. Nagalisto ako naglusyang. Katamtabi ka kini. Nakaisislimak hindi. Ita. Kasla ko ribot nga na ipatugaw ko na da. Hamad anang, napintas ka ta. Para ka na kayo. Napintasak. Ngayon para ka rin sa wali nga tao. Saan ako nang napintas? Nang runa ka na dyan nga Gigi. Kunak manen, jak la ko man nakikitan na dyan nga Gigi. Tanusan ko nga nakikita awang kumakasto ita nga problema. May stress ako. Uwain manong nemi saan ko alibakan, nagka-problema. Idideta nga panagkita mi, panagsarita mi kini Gigi. Ti kalablaban ko idi ti kinapintas nga abakag. Nga ita. Pulos nga jakon maatiw isuna. No adda ko makontes ita. Kultitak ket iso. Iti kangatuan. Isut kapipintasan. Ay. Numan na nagsanaayak. Banag nga. Ong tan nagtiasawak. Di ka man, anak ko maya. Isublim ti dati. Di mo pang panunutin. Nga saan kang napintas? Para kanyak, para kada kami. Kadagiti anak mo, napintas ka, sikat ka pipintasan. Ha? Api kag problema ka itan. Di naglata pa kadanagan. Wala nga agkurkuret-ret tamukin mo. Adamot na bumakat kan. Kapag kasta ka baka naka-stress mo. Mad-depress ka. Relax ka lang. Sige. Di nagpakadanagan. Di ba kalakas, manong? Iba'y nakidin pinasyar ni Gigi? Dito'y balay? Nakaw. Mapaunay dito yun. Sutil nga talaga. Kadwa na pa'y ni Alma. May sapay ka na iti makisalsalip iti makikunkontes iti kinapindas. Napindas na ngagpadpada. Ay, ampi, da kami. Na, kung nakmanlaw ni tabangir ka ba na iti papanantin na kakotse, na kayo matgayam. Amo malasin? Noong nagkita ta idi, siyempre among nga siyak ni Gigi. Dito ka duwak ngayon. Kasking ka nga napintas. One, pintas ka di agkupas. Alaman lang si inanak man. Isot may katlo, mukha idi. Alma? Kamusta ka? Kapipintasan ni dati high school. Gamita. Imay kakatitap no, umay naklaisan. Saan si Kamit? Pasensya kang ni Gigi. Ni Gigi di kasta eh. Manglalais kami siya katahanak manglais. Napikarot may kayo. Di na kam katipastreken? Sumar kayo. Ang amok. Napimpidas nga amang tibalayo. Ngam ta kami. Agpaiso nga da kami kat talaga nga napintas. At
balay nga rin kada mabalin na. Kada kami ako mabalin mi. At siguro mat mabalin nyo ang hindi nyo lang kaya napinpinas ng balay. Kaya hindi kita napintas, no? Presko. Abay, talagang naaramin iti bulok ng kawayan ti balay yo. Nabungon. Yung sementumit lahing ti adatateng nana. Alma. Kasla napimpinas na to ya. Kasla may isang rest house. Right. Nag-atab kami iti panaw. Yung madamad lang ko na. Nalagda. Tanagteng nga. Nagbubada kami tiga. Kaya nyo natidtid nga bulot na bubada. Damad la pintana. Iti nga radiding. Tiwanag. Mas makita yun. Nanumulaing. Ada ti away ako nada. Ada iti kataltalunan. Tamanalon lang tasawak. Yung mabiglaing tamang idasarak ti mabalin ta pagsasangwan. Kaya lang, ti mabalin may pasango dito kahit bunga na kiti mula nga prutas. Nairanamat idi manon nemi nga ada ka burburas ti kulas manon nemi nga papaya, dakila papaya. So prepare ko. Punagimasan. Pakakalingan na ti. Wala, pasensya kayo na. Dito lang ti juice. Kalamansi juice. Nagkapo iti mulami nga kalamansi. Wow. Yung special. Preskong presko. Ang nga ti magadgatang ditang no prutas ti pagsasaritaan, kompleto toy. No natin ti pagsasaritaan, kompleto toy. No di kita dingwen. Kaya parchang kiti kalding. Sa kamla makaraman ti kalding no adag padaya, adag paparti. Ganito makaramramang kam ti kalding or awan party, agpaparti ni lakay ko. Abay, imay kanya talaga. Tayo nga talaga. Umay da ka imbitaran personally para iti maangin nga reunion tayo, iti batch tayo. Datay ita ti host, kada ito nga tawen. Datay nga batch. Dato iti invitation mo. Dakam ngamin ti organizer. Dakam iti nang request nga na ito nga tawen, dati tag-host. Baka sana ka makaumay. Abi nga sa kakaumay. Uy. Baka siyak lang. Mapanan ti center of attraction. Pag ko na, kasuwit. Amuglatan no anat sawan, di ka di kaskulatan, di ka di bats tayo. So dahito yun ni Ampi. Ni Ampi nga kapipintasan, idi. Inatay sumatenti ka papangitan. Kunatan to. Tapaatiw ka. Naatiw ako ni. Amuklatan. Basol ko. Saan ka nagsakbay? Pinasikuga na kadagos si Tinubyo. Saan ka nakapag-college? Nag-asawa ka din na oras. Ore advice ang nagidi nga. Ag-sweterak, ag-pantalunak, ag-kalungungak, iti takil ti payabyad na. Tapno mo protektaran ti kutis ko. Kawan. Sa kindandanin. Basta agtrabaho kidi, aggapasak, aggaraupak, agnatengak. Saan ko ang tinagiban di pintas ko? Hangas ka na kayo. Pintas yun di, pintas yun pala ita. Yung kumusta man ti biyag yun. No siya kakit, okay. Si kang Gigi. Okay, no problem. Di ko siya at the driver ko. Napitas balay mi? Napimpitas kang kasi ka. Apay, unique. Ngayon talaga Jack Marik na tiputot Noon pa naka-open. Medyo hamon naka-open amin nga tawa. Nalami isla ta. At sambat nga sumbrek ti
pudot, adamang sarapa. Diba? No mastrek man data, kinruar nga diding, sarapain jay bloke, semento. Saan nga sumarot in sumali. Nabungbong data. So nga nalam isla tadi uneg. Kahit uminom ti danom, pangaso yung purified. Ano nga rod? Naggapo iti bubon. Mabalin pa lang, ita ka naging bubon. Depende, nga nga lugar. Kan naggapo pa iti malabi. Hanga naggapo ti rep. Nung pa yata mo trep mi. Ano kaya tiyo, agapo ti rep. Nga danom mo, naggapo ti malabi. At pala malabi nga magbagayo. Da! Garate, alam kayo naggapo ti malabi. Migimas! Kung ada di makainom dan manong. Ana, kaya tiyo tagkalog. Danyog mi. Naglagi pa man. Umay kanto. Adad ti date, adad ti oras. Siyempre, di venue na, hindi mo lang eskwela tayo ha. Awang kontribusyon. Babaamon. Takam din sagutin. Basta umay ka. Mabalin di mangitugot ka doa. Of course, itugot mo lakay mo. Hanga nilakay ko, tugot ko. Sino nga rin? Tayo ng anak ko. Speaking of inoon ng anak. Kasi yung oras kaming kagawidan. Anak mo na kita? Wow! Nagpintas. Dito inoon ng anak ko, ni Jingjing. Kastat lang kami niya. Fortune na? Fortune na. Kita kaming bindas ka ini. Kas kapintas mo na at anak mo ita. Hindi maamok man nung nami nagiti ka adohan. Karigit talo. Upat nga nakukunak ko. Lalaki ti talo. Nabintas sa babae ti inauna. Wow. Gugwapo man ti kiti ang lalaki ya. Kay ingas daw na ti amada. Pag sumungpat ni Kulas pa. No? Isot asawam. Isot. Pangitan niya. Kagangay lang. Hi. Ay, honey. Maglagi dito nag-awat ko na dagos ni honey. Lakay ko na ko. Ni Gigi Kinalma, bats ko. Iti high school. Wow. Mga beautiful. Dagit iti pintas nga di agkupas kunada. Nakakatayab kayo kati kinihanik. Kita nyo tilangan ti hanik at ni. Yung para kanya, ni ampi ti kapipintas nga babae. Para kanya. Sumarasaro lang ni Jingjing nga anak ni. Una, gagangit ita. Si kagayan ti asawa na di. Isot kapipintasan para kayo ka. Ngayon sa lutsudim ka rin sa bali nga tatao. Saan kong nituloy? May kami. Awi sa miso na, dangamin reunion mi, iti bats mi, na kami ita ti host. Sige, umay kanto Kulas. Anin, ninto lang yung Jingjing tingin surot na. Tapno di kasta. Hadan to ibaga na kastuyak idi. So na lang tinabaybay aktivindas ko, taanis to nga nagkupas. Manong nemi sa anak ko maidi mapahan ng nagdagdagan nakti asawa. Kan ore ni Jingjing. Nang, alan, siguro, ore no sa ang si kanto ti, ore no hanggang ta kayo kapipintasan sa jay, baka siyak tot kapipintasan. Baka dadumat itugot na nga anak, katsikat kapipintasan may tugot nga anak, di ba? Hanggang bali nga, handa kang no dayawan, basta siya tot dayawan da. Sige. Mapandanak. No pa'y amok nga siya to. Iti kang runan nga pagsasaritaan da. Hamit kidi nga sisyak manong nemi dagiti nagkupas ti pintas na. Taadumet manong nemi digiti kas kanyak nga kaskulaan mi, batch mi nga babae,
na saan nga nakapag-college. Isuda iti as-asid kanmi nga agina. Umadayo kami manong nimi ti ayan di kiti napipintas ti langana nga batsmi. Hoy, ampi, sika iti kapipintasan sika. Abi nga saan mo natagiban. Saan ka nag-graduate ti college? Nag-asawa ka ng di na oras. Dati anak ko Huwag sot imalakin ka. Hore saan ako napintas mo dati anak ko. Sa bagay. Na kayo, musta biyagyo? Kas kang gamit taltalon kita anak awamin, asawa mi. So namat, karpintero. So namat, driver ti jeep. So namat, driver ti bus. Gagangay lat biyag. Hanggang kas kinagdakaskolan tinga kinabats tinga na duma, permi ko nam. Yung mamuyo, pagpipinustahan tayo. Dahita, iti ipananda, iti kwartada. Dati ngay, umanay na, dalakit pulbos, pasari awan. Isuda ngay, naduma-duma, tingina na nga pulbos, kada duma pa nga pagpapintas, mapanta ka na kitay beauty parlor, gastos da, agpareban da, balion no. Damagam manot gastos na iti bagida. Tapno mamaintenar da lang ti pintas da. Tapno saan nga kupas kuno. Diba? Baka adapay di kiti nagratuke, nagparatuke dita. Baka pinicture da picture da iti high school tayo. Sa isot ipakikita ta kada kiti mangrute ko kada takla gastos Baka iso pag pananta ti kwartada. Pagsusweldo da, baka agkirkiraos ti tiyanda, ngem ti pintas da, mamintain da. Hanggang balik ka na tayo. Diba? Presko ti papaunag tayo. Diba? Hanggang balik agkupas ti lang ati tirwar, hanlakid di agkiraos ti tiyanda tayo. Ken, kangrunan ti amin, character is the best. Diba? Kumusta biyag yung mag-asawa? Okay ka dimit lang. Kumusta ti biyag yung asang kapamilya? Okay ka dimit lang. Okay. Di ba, ampi, nasikit mang sumbat. Nasikit mang sumbat, agad akong problema. Pulos, nga tumalyaw sa baling ang babae da asawa. Good, tama. Dagitan anak ko. Napintas ti pa nakadisiplina da. Agsisinakit da, agpipinatag da. Naragsak ti pamilya mi. Gabuta, nasayati tunggal may sa karami. Kahit isuda nga ta, di ka na pipindas nila nga na. Apay nga papapindas da. Tapnog kruso na talat na di kiti lalaki kadakwada. Baka no, di may sa kadakwada di tagitan lang may sa asawa na. Ha? Kas kini Gigi. Amom ti pakasalita ni Gigi. Tsaka mo. No pagsaludsudam, hanay baga. Ngayon no sa pagsaludsudam kit na di makamamuking kuhana, ibaga na. Ti pagsaludsudam ni Alma. Iso dag best friend ni kita. Agkabaliktad. Napiyakin ni Alma, na maintain na ti pintas na, napintas pa ti relasyon ng kasawa. Ken okay, ti pamilyada. Iso na lang tekon-akon, nagastos da. Nagastos iso na, pati di asawa na, dagiti anak da. Hanga bale, tanapindas ti trabaho da ngagpadbata ni mister na. Ni Gigi ngay. Apay ni Gigi, pagsaludsudam ni Alma, istoryain na kin ka. Nai-corner ko ni Alma manon nemi ti dayta reunion mi. Alma? Baga mala sekretum da. Kasano nga mamintir mo ti pintas mo? No saan mo nga mahang ka masayangan ti kwartam, isuro ka. Ngayon baka masayangan ka. Siyempre, dakala gastos. Sa bagay. Dakala gastos, bats.
Iso nga sa amon nga salsalud-sudan pa eh. Dati ka mat nga ron mahilig. Nga make up po, agpapintas, agpa-make up po, umanay na, agsabu ka, agsabon ka. Pagkapanga mapulos, kan ituloy mo mang protektarin at ikotis mo, barbareng subli. Ang kami nga mapanatal-talon nga na naka-sleeveless ka na naka-short. Padasag ton, barbareng tanin na nakastoy. Baka no, saan kong tagabinan, baka ibagada pa nga, pakbagada ko nga ninanang ko. Kastan tumatisuro kini Jingjing. Mente na rin natin pintas na. Nga tayo hanga magastos, ha? Basapol nga, hanga masapang ang kasawa kas kaya ka. Di kami nasapa pa nag-asawang pati yan na, siyempre, ada asawa mo, nagtrabaho ka, tatalon. Ngay dahil tagibalay ka, ada anak mo. Mabaybayaan mo nga kitain, pagi mo na, talangamon, no, makumikom ka kadagit ubing, anak, di ba? Kung ganun, kadagito lang ha, amok tayo ti Sarming mi. Hindi nagkita kami kini Gigi. Amok mo Sarming, kitkitak tilangak. Ngimidi ko ha, hindi sakbay nga nagkikita tayo. Diyak ka mo tilangat ti Sarming ini. So nga diyak, nadlaw nga kasla, nagkupasan nga na yung pinsan tilangak, diyak mo Sarming. Kumusta ti biyak ni Gigi? Patpatsim deta. Na di magbaga nga driver na. Lalaki na. Ana? Hanga na pintas ti biyagda. Tamalaksid nga adda ni Gigi di guwapo mo't nilakay na. Tagbagay na ka na pinas kimaba. Ano chicks nilakay na. Baka nagtinulad na mo ko na. Bimalas na nakapasa. Nagsina na. Nadadahil ti pamilya na nairamraman ti anak na. Unang kita yung slawang problema na. Patsya. Pakitang tao lang nga, di pintas na nga, isem na, kung naman akong problema na. Yung akong makikita kong kwan, nagbababawi. Gapoy ti pintas na, nakaasawa at gwapo, nga babaero. Minentenar naman ti pintas na. Adumat na kita krusonada kong kwan na lalaki. No maaramid mo, maaramid ko, kunana. Di ba kadakes, masukan-sukat ti boyfriend na. At aumat makaanos kang kuana. Naimon mo. Di na kayat nga tumalyaw di lalaki, di driver na ti sabali nga babae. Ira, gapadan to, nagsina dan. So nga sa mga papala ni Sona. Kamsyak. Okay, nagastos ka. Pati na kita anak ko. Magastos da. Dahil saan nagpintas ti biyagyo. Simple. Nagadulakit ka tati. Nagyan di bangkuyo. Nagpesot ako na. No panagkapit. Takal timing gamam ni kwarta. Takagagit kam nga ron ngagmula. Kargamit ti bangko. Saan kang unay nagastos? No arwaten, gagangay lang arwaten na kita anak ko. At ang makita dat kaya nagagangay mi nga naganak na. Appliances,adamat ka di. Nagagangay lang. Nahinot kang pwede kuryente. Saan ka mag-aircon? Naore-on aircon mi, nalamis lata. Ang narod, nagpindas diyan nyo. Kasla na tayo rest house ko na. Di ba? Di ka na rest house na. Mapanda, tapos nag-rest da, rest house nga ron. Tapos nag-relax da. Talawan da ti, balbalay da nga. Kasla da kang kanahin ka nga, tagbakbakasyon. Ana, okay ka, di ba lang ka na tayo, reunion tayo? Okay. Okay na, namo akong ti kasasaad ni Gigi nga halos manguy-uyo ko niya. Gayong nga naskin nga apalan ni Gigi.
Awan ti sabaling apalan, minusan nga sika. Agsipot ti kinasimple ti biyag mo, hanggang nagastos, no di kat bumakbak nang ka. Da kami ngay, agpeso na pintas ti trabaho mi nga asawa, ngam noon arigam, ti kaadot gastos mi, dandani saan nga umanay, sika. Ini makahawid kami nga agina dito'y balay, manong nemi kalpasan di nga pasken, di irot ti panangar-arakop ko iti asawa. Kasla na pang ka nag-charge. Kita kita usarim na nga charge mo kanya kita. Honey? Awang kayam tirumbing apalak kadakwada. Tapay, siyaklat kapipintasan kadakwada. Saan nga itilanga? Ngem ti kasasaan iti panagbiyak. Nagkupas man, tilangak. Ngem santo pulos nagkupas, ti panangipatek ko ken ka. Ti panagbaling ko nga lapud nung asawa. Ken din pulos nagkupas, ti panangipatek ko, kadagiti anak ta. Kasta kumamat ti santo nga panagkupas, ti panaghayat mo kanya, kada kami ngagkiin. Honey. Ore sa mong ibaga, aramideg. Kaputa, at di pa lang pang isukatakin ka? Kat naasawak ti kapipintasan nga babae dito'y lubong. Noong pa'y nagkupasan ti pintas na, ngem kanyak, tinapintas kanyak, kat iti kaon kan. Dakkel ti pamatik, nga doon siguro datok talam, kada kiti kabats mo nga babae, pudno. Saan nga napintas, ti klase ti panagbiyak na. Saan ta nga naragsak. So nga siyak ti kapipintasan, siyak ti kararagsakan. Gapuken ka. Gapu ka na kita anak ta. Ken gapu kini Apo Diyos na parso. Manong nemin tultuloy ko iti dati nga sumalugak iti taltalon iti bangkang tultulongak ti asawa. Agtagibalay ken tumulong iti bangkang iti farm ken iti taltalon. Ngem saan nakas idi nga may aklatan nga naka-expose ti bagik. Amo kon tag pantalon, amo kon tag rubber shoes, nga saan lang at tsinelas, rubber shoes, unag butchos, amo kong ag-sweater, amo kong manunimi. Nga abungan nga nalaing ti boko, ti ulok, tapos na nagastakat, maprotektaran, ti kutis ko, against ti darang ti inin. No tudo, agtutudo, nakakapute, no, parang tiyanda, ang kanapudot, agpayong nga, no pa idi, manong nemikit kaslang sangkong igingina da kita. Nadadariga po na no apay nga listuan nagkupas ti natural idi nga langak ngayon pa ini Apo Diyos. Nga magkupas man ti langami, manong nemi ngayon di pulos agkupas ti ayat ken kapya nga adda kada kami nga sang kapamilya agrama maten dagiti pamilya ti asawa ken ti pamilya dagiti kapagyan. Dahito nga ron, ti pagkasalitaak manong, simple lang. Ngem, amok, nga doon kiti nakarelate, kada kiti nagbuya, ken nagdangeg, ket sapi kuma, dapat na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kada kiti padak nga nagbuya, ken nagdangeg, more power to your program, and God bless. Toy nga ron, agyaman nga pagkaya mo, ampi, amparo. Thank you, magkadagiti nagbuya.